Uguado Michelle Tutu, Nolomi Correlewa, Matanggal Labnochi na Usatonsa, and Ponosawat. Babi mga nalibali mo na na kaludolo, yan nalibaro tagi, real ni dadolo-dolo nga dito ko no. Babi mo na ako na matintu, ito ko bata. Yan nabugod ni yung korabili mo, tara na buwan dararaba, wusi po na nakawituki. Babi mo na ako na minista, ni Ikaw Patuki, tamno rin ng guwa, ng soso, nabugod bilitagi, nabaliw. Babi mo na naman po na siyo ni Kabaningwele, o turang tao, nata. Dan huguni Yandra besar mai kena ngono balabu membal cina kau tugi anjina ni sarde mutu ya mai pabutukan tagi na lea numetu na kau tugi ena sasangan ni siapa atur tagi anda berjuang ni onda na kau tugi tuna lenda resource yang kopai labo damal bol buke ko duruge na lea pakasam mereni bibu ke ponta ko kalau mata ke wiki kumani sasangat muni na sasangat meron yung bata-bata ni pibatoro tadi ni kawitugi kan semanja panjina jentai na lumi korelewa na sini gua tapi mga kali una kita bana kya ni ITLTB na bunyi landra river boats meron yung sunog kana alun yung gulmia me rekoni batoro tadi na lenda panua gigi lenda lebih panua nang dipetu nabi buki osi bi ke batoro tadi nabi kuasa wanda sasana ke yang butuh orang bisnis nabi bawa balik nabi tokoni na takona labo anda nore batano ni gua hari begitu dari rai mengalenda mai kiabata mai sigurnya nona sul libu solo mai wana ATLTB yang apa ke gua nabale buna tambana ngol alkan mai suba bumutur nga tau nabale buna binu itu mai mampan itu inale buna bibuke nambulo ngati naga nale tupanwa lamu di panwa sara ko sapatu yang hudi bibwa libu mambele mamsule tu matintu ya mamsa rabi binaka na huguni itu satu barang itu natapan itu ke memang mu buki memang beli nunggu ya memang siapa cintanya. Angko nol libat binaka oleh bimbuli pontana takona labo penting aku andende minta sasanga. Tapi itu ke damal mu lebu di nanti pawai ya na teman itu ke sangat jenak no untuk temata untuk kata menurut lagi kira sa geting-geting itu dalam bisnis. Kalau itu bimbuli babi binaka tahu rara pano ponta wana matintu soalnya jalip. Maka